بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين عليه نتوكل، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsa mi, mga loks pagriami, pagpakailay sa gyang kay video tano. Mi pagpedatan wag gyang kay pagaritan isa ni si kung mga wata unsi ko kay to iyan na mi pagpedami sa gyang kay derpa katatarusan nami. Asawa po to sa gyang to si kami kiran pupakarin sa gyang to balingan na pagrinta nami babalingan nami na nasi sa gyang utawala mga taway. Yung kaya pakailan niyo na sasaksiyan na Messi ko kape parang ayawata nagugyong utwa lalayon pakilay sa masjid nagumpad ko mga wata manamar siko kipagay na mi sa makoma na miya kay titos kanyan na iman to na ate mi mamangudin ay na sa upa kaya kinipagpudan ron sa giyang kaya makamtauras na sabab sa giyang utap kailan niya nagyang utap mga video tanong di tanong di mbelan ipsumpay tanong sa mga bangsa tanong na miya sigiron sa tiyan na berurong butigin manay kailay sa piya maisabu tiya na malabud ka bati ako na tiyan sa hadith sa kesatiman na tarjuma na kepatiran mana yawan gitu biyo kita kawan kamu bagi buti na kakikilang kau na di mapya apa kata idga mama na mega bagi kakilang kau na di de corona guna so samanya na isin tano anto na pai anian tano ipai kilala antas kanian nagu anto pere ide dien nagu ande mau boleh habada law تعرفنا عن نفسك ولو يعني مثلا عن اسمك وعن عمرك وين تسكن تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي مؤمن عمر صالح السحيمات، سكان الكرك العدنانية، أبلغ من العمر 18 سنة، أدرس الآن توجيهي تفضل. وين تسكن؟ يعني شو اسم القرية التي نسكنها؟ قرية العدنانية. كانت في الكرك، كان اسمها قديما محنة. أيوة. Sekarang si Mukmin awata Omar pamilya sirana Suhaimat si saging kaya derpa bitun sa Adnania matatago si sa Karak sa Jordan. Pengadiyotin sa mana namanya pasadiyang so high school level yan natuwalin sa kanyan sa college saging kaya simbi يعني في الفصل القادم تنتقل للمرحلة الجامعية إن شاء الله تقولين إن شاء الله سا مرحلة جامعية ودينا college level ساقين غير يسمي فصل إن شاء الله. أخ مؤمن حابة لو تحكي عن جغرافية الأردن أين تقع وما هي شو الحكومة فيها يعني كذا يسير نبذة يسيرة. الأردن كان يضم كان من بلاد الشام. أيوة. وهي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، كانوا يسموها سوريا الكبرى. أيوة. ولكن فيما بعد تقسمت إلى دويلات وأصبحت كل بلاد في دولة لحال أو حكومة مستقلة ونظام حكم مستقل. نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي من أسرة الملك عبد الله الأول ابن الحسين طيب الله ثراه. كان الأردن كانت تتبع أو الملوك الهاشميين نسبهم إلى جدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، الأسرة الهاشمية صلى الله عليه وسلم. أيوة. الآن الملك في الأردن اللي هو الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله.
Giti na Jordan ay pakasal katatagunon. Udin ay katitimuan sa giyang kaya mga ingediman to giyang Jordan au giyang mga siringan yan gi Syria gi Lebanon au gi Palestine giyang Jordan nagi submutun sa Biladus Syam si ko masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa upatiin si ko kaya mbeda si ko mga inged o kaya no mga kaya sa gedumasa miati masa na mimbulay man to sa giyang masatani man to mga ito mga dola iman to na umani dola gi Palestine isa ka dola gi Syria gi Lebanon na isa ka dola ang Lebanon gi Ordon bali man natin isa sa giyang kaya mga dola pang aluitan no na adna nizam yan na mapapanto nagu adna hukuman yan na Mississippi lagi dia tingin na Jordan iman to tingin na mamlaka ay tingin man ay datoon na misusumpat so bangsairan si ko bangsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magitu so Hashim paimanan yan na Hashemite Kingdom of Jordan sama na tingin na ay dato siapa na wallah na swatingin man ay so siya tingin man ay si Abdullah Al-Thani hafidhahullah awaya waliul ahdiyan nagyang uto wata yan giyang kaya ini ba mga climate sa ngaya Jordan na isitan sa ngaya pagaritan no wanto ni pumanagat siya climate بدنا نسأل عن المواسم أو الفصول التي تمر بالأردن في السنة يعني لو تحكي لنا عن هذه يمر في السنة 4 فصول وهن فصل الربيع وفيه تنبت الأزهار والأعشاب ويذهب الناس للتنزه في الخارج ومن ثم فصل الصيف ويكون فيه الطقس حار شديد ومن ثم فصل الربيع الخريف تتساقط الأوراق فصل الخريف ومن ثم فصل الشتاء ويكون فيه جو بارد نسبيا بارد أيوة وفيه تتساقط الأمطار بكثرة والثلوج أيضا كمان في بعض المناطق gingati na ingit na ayap sigit siya mga climate na padunati nagyang utwa summer safe agito tingin so di tanto amaya kapag dem tanu si ikadu tingin ap sigit pakitunu sa gyang utwa summer nagyang utwa fasal al kharif agito tingin manay so kapangulugo mga rauno mga pakayo-kayuan kada lang mga pakayo-kayuan siya bumi simbakan saya kayo di pangulog so mga raon yan nagyan na kayo zayton pada nini ba psigit siap natin na climate nagyan uto faslol kharif agito tingin manay so adi faslo shita gito tingin manay so kapanguranian ay man na ito so wintero dito tingin so panguranian igirawan na puguram sa ice nagu puguran sa snow na pada tingin na psigit nagyang utwa faslul al-rabi' ay man na nagyuto tingin manay so fasl pemang tu mga pamulan di magubar-ubar sa mga flower nagu mapya kagde masih ko climate ka sutiktan wa kasusodan so kayaw niya na uso katenggo niyan na yuto tini ko benemi fasal ka yuto tini di bisita ina girawan na dia di popasio saging kaya mga derpasi sang kaya piri-kiri ke bena mamlaka yang Jordan أخ مؤمن لو تقرأ لنا حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أو من الأحاديث التي حفظتها حتى يكون الحلقة هذه مفيدة للمشاهدين أقوم بترجمته إن شاء الله عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله. الحديث برواية مسلم وبخاري في صحيحيهما. Tintulian kita wagi untuk hadis Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin Abi Hafs ang untuk katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amya alusiku sahih Bukhari atau sahih Muslim ang untuk tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Pada sebut sagi yang utama na ang hadis udina pada mana agi yang kaya bitiatan wa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya buat tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekurik udina belasan si iko mga gelebek na so kapniniatanon udina so nganin ama priniaton nagitui belasan siko apian to nagelbek siko mga gelbek utaw mga pipia wa inna ma likulli imri'in ma nawa na ay mambuti ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arako taw siko gelbekyan nagyang uto anganin apiniatianon opiniatan ka sama pia agyong uto agel baka pinggel baka ay mananian na ibaratian na piniat ka agyong uto ay sa pakyangel baka ngaon na panunuatan kasi ko Allah na keparoling kasi ko Allah agyong uto imbalasian ka amay paman ka ay kyangel baka sa agyong uto agel baka na kapakilailain kapakinagen udinan matiro as ka na pedga ko mga papasay ka kanggel baka sama pia na di nga keparoli agyong uto mapia balas kada uto yang uto kada sa pakai dag yang uto gelbaka ini example Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang uto tigina faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih satau aya itu gelinian na siko Allah nagu siko suguyen ay mananian na uta kya togolinian punsi ko derpa amarata nudunon so mga rarata lagi do share upama na sumiyong si kuder pa dirundi panunutan so Allah na terima anunutu Allah subhanahu wa ta'ala nagu keparulin yan nagyang utwa balas Allah subhanahu wa ta'ala wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha sapman sa tao aya ito galin yan na para si ko nganin parahisan sa kay dunia udina anian mapangarom agyang utaba yap ko bayanian na fahijratuhu ila ma hajara ilaihi nagyang ko to kaya tugalin yan na kekuan yan nagyang utwa sabab kaya tugalin yan ay man na imgiron wala gyang utwa mapipikiran si ko kaya tugalin yan kaya iba tagyang utamyang ulo si ko masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kataw mama pengaruman niya yung tabai na iniinsyara to no bai so umukais at tigina ay buti na pagyugyar ka na makatugaling kasi sa Madina ay maghijra ka upama so ay pingulo lagi ang utama na may hijras kaniyan sa oras ito na ibu pipikir niyan ay bunin niya taniyan sa unta kaya paghijra niyan na mapangaruman niya nagyang utabay so umukais sa ini begiron no tumabul lagi yung utamia pangaromahin ng utabay na bedmia beluya inigrar ilano nagyong utwa muhajiru ummi qais ay manan yan na pamawan na tumiyugalin para ko ummu qais ang itimim belegrar yan siya mga pedina mga miamanugalin sama na na isindan wag yung kaya pagaritan no wanto ni rarawt urin yanto na miyabete ay na pada pengasasabut sa yung kaya hadith pengako naguna law tadhkur lana بعضا من مما يستفاد من هذا الحديث أو فوائد من هذا الحديث النبوي حتى يستفيد الإخوة المشاهدين.
من فوائد الحديث أن النية بمقاصدها. أيوة، بس حتى لو كان في سبب قاهر ما قدرت تعمله. يعني مثلا في رجل أراد الحج في السنة القادمة وصار في مرض شديد أو توفى، فتكون له أجر كمن نوى كذاهب، لأنه قصد النية، لأنه النية أصل صلاح الأعمال. يعني النية في مقاصدها. الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها. Berarti nafsibun sagian ka iya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so tingin man ay so mga gelbek o tao mga malagi do so katero yan udi na so gelbek yan na aya penggeridan nun udi na papagilain nun nagyang otwa mapniniat yan nun ay manan yan na upama ko gyang otwa gelbek mapia na aya piniat kaun na mapia na inshallah na kekuang yang uta bala sama pia isa melo ini na gyang uta di ka pineta si ko mapia gelbek na apiap na tingin manay mia raut ka belamben da manggil bu gyang uta gelbek sabab si ko order ibad na mia udiur ka lagi da tingin no kasasakit udah mita taralwa kasasakit udina began riau ta kapatay na gyang ko to gibu mismo ang uta kia pineta ka sama pia na belasan rakau tu Allah subhanahu wa ta'ala isurat yana pergi surat yana mapi abelas sa kekuang sa gyang uta kia pineta tahun ibarat tigin na gyang uta tahu mia pineta yana penigadi na ben mia sakit sutigira na dinyan ke kau ge lawasian udina ngani sa ni sakitian di dinyan ke ubanian utumi pemain na kekuan yana gyang uta belas imbelas si ko tawa tiari masuk haji naikian sabab sa gyang uta kia piniatan yan nusa pengelbakan yan nagyang uta mapia kekuan yan nagyang uta belas o kia piniatan belas sa gyang uta azmian udi nagyang uta teksian sa pengelbakan yan nagyang uta simbasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. الأعمال لا تصح بلا نية، لأن النية بلا عمل يثاب عليها، وأما العمل بلا نية فهو هباء. كالعلاقة، يعني هي كالعلاقة بين الروح والجسد، لا وجود للجسد إذا ما في روح، ولا وجود للروح إذا ما في جسد في العالم. Gitingin man ay pag-usayin tanong kapniat o di na so niat na ay kipupantag niyan si kugel bako tao o di na gyang uta dingil bak no mu'min mapaparatean na lagi datingin man ay kapapupantag o niya wa gusto badan agu pun so badan na mabelag si ko mabelagun so niya wa na kaadan sa guna o di na kaadan sa pakay na amay manatingin man ay ka dataro to mambutingin manay so gelbak agupun dinga bak sa mapia gelbak na ada bangun ni niat na mapia ibarat na diga di sembayang na kena ubang PP kira gitu na simbang to say ko Allah nagu kena banga di kena banga panunutan say ko Allah na ada pakai dagyang to dinga di gelbakan da guna niya na meka da bangun ni niat na mapia Taro tu mambusu mga pada mga simba say ko Allah. Amay ka ibarat na di ka di ngelbag sa mapya na niya takaw na mapya sa banga di suswat na say ko Allah na da guna niyan. Na lagi duto tigin man ay so mana niyan nagyong utaka pa pupantagunia wa aguso badan. فائدة كمان يرشدنا إلى الإخلاص في العمل والعبادة حتى نحصل على الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى والتوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة. كل عمل لازم يكون فيه إخلاص في النية والعمل لازم نكون مخلصين حتى ننال الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. Pada penatingin na kekuatan waguna sa giyang kaya hadith na kindunian kita wagi yang utwa lalayon ditanu di kapara tulabus si ko Allah ay mana niyan na ay bu ditanu di kang gelbega si gelbega na din na roar sabab din na salakawa din na sabab roar sa panunutan to si ko Allah subhanahu wa ta'ala ay mana niyan na ikhlas ag yang utwa niya takasa ay bu ka penggelbega nga si ko gelbega mapya na panunutan kasi ko Allah kena uba ay mi sesembur si ko niyan taka na pakilaylay udina
kapakinagan ka ay na kapangilbukangon na suaswat sa ko Allah tulabus apara busi ko Allah na gitu kakebelasir kasagyan utwa gelbek ka mapia. في الحديث دليل على أن النية من الإيمان، يعني النية جزء من الإيمان. أيوة. Pada penatigin apse pun sagi hadis na miya kang guna na nga hadis sa so tingin manay sonia yung tadi ka pa apnia tu tahu sama piana pada ko para tiaya. Amana niyan na gupun saka na so dinga gelbek o dina so mga gelbek kana de mapapason lagi yung utwa niat sa dinga di peniatan o pamang utwa kapanunuatan na sa iko Allah na kaukurangan so para tiyang kagitingin man na diga peniatan na pada isi ko pada mituturag yung hadith na pada isi ko para tiyaya mga bangsami yang kaya hadith na pada isi ko tigu mga ulama tanto amalay kipantag hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagia aya katero Imam Syafi'i aguso Imam Ahmad na gitingin man yang hadith inalayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na thuluthul ilm kaya man niyan na pakatalong bagi so ilmu na ikatalo ini bagi sa upo to tigiran sa diyan kaya mga simba si ko Allah na ana diruning gulalan si ko puso adna diruning gulalan si ko katero adna diruning gulalan sa dinggulalan si ko mga galba ko taw na so tingin man ay so niya udi nagyan kaya mga galba ka di peniatan na si may tutumbok si ko mga galba ko puso so mga ulama na ini itong ira naging kaya katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa qaida fiqhiyah ayamanan yan na unayan miya kadagdagal mga pamintuan si ko pagilmuan si ko sabut ko mga hukuman makaatag nagu kapapayungan naging kaya katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mana yan naging kaya katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat na psul si ko mga bitira si ko mga simba psul si ko mga bitira si ko mga muamalat nagusi ko mga pada mga lang na pirikiri ke naging kaya pagilmo si ko agama na psul na ay nakalilid na pagkaatag sa giyang kaya katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ay sa kaya siya gaw ng mga ulama na tira na al-umuru bimaqasidiha sabab san na penalamatan dan waging kaya pagaritano nagu penalamatan na miskano lang-langwa na miya amunte di maamunte sa giyang kaya video tano penginami ko Allah Ta'ala mapipiyakan ulangon nagu siya pangano Allah si ko langwa na mga rarata lakso mga pamilya niyo nagu para tegumpian wallahu subhanahu wa ta'ala subtatin ulangon نشكر ضيفنا الكريم على هذه الضيافة لو عندك كلمة أخيرة أو تريد تقول شيئا للمشاهدين نعطيك هذه الفرصة. أتقدم بجزيل الشكر والاحترام من الأخ عبد الغني والقناة بيتيارا سكاوانج. أتقدم بجزيل الشكر على حسن الاستضافة وإن شاء الله أن تكونوا استفدتوا وأرجو من الجميع الإصغاء والمتابعة. كما أتقدم بسلام على أبناء عشيرتي وأقاربي السحيمات وكما أقوم بالشكر لكل من يشاهد هذا الفيديو وكل الشكر والاحترام. جزاك الله خير الجزاء نورت الاستوديو بارك الله فيك. Gitu SMP Amerikano Perman so panalan salam sa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.